Tugire Kristo. Naganze Kristo. Shimwa Yesu. Amen. Shimwa Yesu. Amina. Shimwa Yesu. Amen. Aha, tugire Yesu Maria na Yosefu berada niba ni nazo ubona mu myaka yose. Amen. No kuvuga twese twashikiriwe. Bakundwa bo mukama mwese bakunze bijambo ry'Imana aho muri komande zine zisi si byagaseseshwa rumuri abana b'Imana muri restaurant komera Kristo ni muzima uyu munsi nakanyamuneza kadasanzwe turicyari muri weekend turi ku munsi w'Imana igenekerezo ni ryakangahe 22 kwezi kwa gatandatu naganda kubwira kabika umunsi turiko tugeze ko n'umunsi w'ijana na 73 ujya muri restaurant komera Kristo ni muzima dufisi wanga ryo kugendana n'umunsi tugaharura kumaka kugira ngo tuzoshimira Imana ku myaka 300 ku minsi 335 izo bayaduhaye. None rero kuri uyu munsi muri restaurant komera Kristo ni muzima mukama yongeye kudutera iteka aduha umwigeme mwiza umwigeme wa gaciro umwigeme wa Yezu Kristo umwigeme wa Yesu umwigeme wa Yesu yaje kutugenda muri restaurant muri studio restaurant komera Kristo ni muzima turakwakirije urukundo. Murakoze. Imana iguhumugisha. Twese. Imana iguhezagire. Twese. Ufite akanyamuneza. Yego. Ko waberewe. Ibya weekend. Ibya weekend. Wumvise nyene umunsi w'abana n'Imana washa Gigi. Buye no mu rubanza. Buye no mu rubanza. Yego mukobwa wisobanukiwe. Nuko rero mukama aguhe umugisha agwica umutima wawe ushaka akunezereze ejo hawe heza habe heza ejo hawe haza habe heza mu izina rya Yesu Kristo. Amahitamo meza. Amahitamo meza. Ndumva sije maze kuyizana. Mucabo mwibuka mugiye w'umukobura mukomereza hagende rero nakindi kituyoboye kiretse umwuka w'Imana sibyo nta kindi kituyoboye kiretse umwuka w'Imana nta kindi gisirikare kituraririye kiretse amaraso ya Kristo nta bundi bushobozi bukora muri twebwe kiretse ubutwari bukomoka muri Bibiliya nyeranda ndabeshe ibyo tugiye kuganira ko byose nzi neza ko abajene mugiye twiyumva kuko mu kiganiro twahirukana nawe rabidondora mucamo mwibuka canke n'isura mwamaze kuyibuka mu kiganiro twaheruka kuganira cyagize amakomantere menshi aravuga ko yabarije abajene bose kandi ngo ari umukobwa w'ubwenge nizo komantere narose ngo ari umukobwa w'ubwenge none rero hahiriwe ugufise nk'urubavu rwiwe nibyo ndamukeje nanje Huwa w'Imana yaturemye katuremana ukwidegembye Imana yenye namahoro rero iguha umugisha. Amen. Karero ndakwakiriza isengesho amani namara kukwakira widondora igihugu c'Imana tubone kuganira kuko tutabibona umuka w'Imana tutabibona n'isengesho naco twakwishobotsa. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inkomezi zawe zinumbere ishobore kwama nkuyoboka dawa twese uvyagiye mu ijuru izina ryawe nigeranda rwose mukama turagushimiye cyane kuri uyu munsi waduhaye twebwe ubwoko bwawe ngushimiye ko turi bazima kubw'ijambo ryawe amaraso meranda ya Yesu Kristo yadutwikiriye yadutyoro yadushira ko kirazira abarozi ntibaturonse abanyabyaha ntibaturonse abangushi ntibaturonse none tuyobowe na mutima wa mweranda tuje muri kino kibanza tuje muri studio restaurant komera Kristo ni muzima kugira ngo aho turi ku mpande zine zisi twebwe ubwoko bwawe duhurire ku ijambo ryawe gutyo niryamara kutunyura niryamara kuzura mu mitima yacu turonka umugisha wawe none Yesu Kristo umukozi mwiza kwavuze ko babiri canke batatu iyo bahuje umutima bari kumwe nawe buri kumwe nabo kugira ngo bagire neza kandi ubahe ibisubizo mu bibazo byabo bana natwe uyu mwanya ubane na jewe ubane n'uyu mwigeme wawe ubane n'igihugu cyawe ceranda aho bose bariko barakurikirana amajwi yacu aba bose duhuriye kuri rizamu tuyobowe na mutima wa mweranda bagira umugisha bagira umugwiza bagira amagara meza bahabwe ubuntu bw'Imana kugira ngo twese tube turambye kandi turoraniwe ndahamagaye mutima wa mweranda ngo aze ashinga imizi mu bwonko bwacu ingomana mutima
mutima mweranda kugira ngo mubyo tugiye kuvuga byose ntidukehanirwe, tuvuge ibitwubaka, tuvuge ibidusubiza hamwe n'Imana, tuvuge ibitwunga n'itegeko rya rudasumbwa, gutyo dutorane umunezero, dutorane ibyishimo, dutorane igikundiro, dutorane amagara meza, dutorane ubutungane, dutorane n'ubutunzi, kuko Zaburi ya 24 iravuga ngo inzahabu n'ifeza ni iby'umukama. Niwe mukama duha umugisha, meza girira iki kiremwa cawe warungitse ngaha kugira ngo yamamaze akari ku mutima kiwe, cyane cyane gashingiye kukuri kw'ijambo ryawe, gutyo twese tugira umugwiza. Mu izina rya Yezu Kristo senze nizeye ko Imana iduha ibyiza muri uyu mwanya. Amen. Aha, none rero nongere ndagusabe kuko abariko baradukurikirana urya munsi, nabwo uyu munsi ari bo bari kuri kamera cyangwa abari bo turiko turaganira, ni nturambirwe no kwidodora. Nzi neza ko bamwe bakuzi, ariko n'ubu akazina kawe katunyura mu marangamutima tukaryoherwa. Murakoze. Haba murakoze kumpa amakeya menshi. Imana iguhe umugisha gushima. Hama ku mazina ni Ninahazwe Theodosie, uko bisanzwe Kamariza. Hama umwana wa Komera chinoise. Yeah. ADN Komera Kristo ni muzima. ADN yiwe ngo ni Komera Kristo ni muzima. Ego. Mutoyi wa mama Komera, muvyeyi wanje, byinshi kuri jewe, umugenzi wanje. Ego. Ndo mugenzi wawe? Wow, kari ku mutima wawe kambwira. Gose. Ego n'umugisha wanje. Sikesha abantu bavukana akari ku mutima kwa murumuna wiwe ahuta kamenya. Amenya kumbure ngira nk'ibibazo yo bafise canke ikimuga kari ku mutima wiyo muvukana, mukamushobora kugurukiranira uba ari umugisha w'umuryango. None rero uwo mugisha ndawipfurije n'abandi bose, kuko ico ndakizi ko Imana yakiduhezagije ko turi soma mbiki. Amen. Uyumve rero ko ari murumuna wanje, byumvikana ko ubutunzi turabisabikanije, ariko namwe bamwe muri bakuru bacu abandi barumuna bacu, kuko amaraso ya Kristo yaratuvukanishije. Voilà. Kandi ngo urubavuga iwe canke ijambo ryiwe turyonkamwo ibidutunga. Niyo mpamvu tuvuga ngo ADN ni Komera Kristo ni muzima. Ego. Ngo hayikaze rero. Ariko ndagomba udusokora kari ku mutima Theodosie, la belle fille. Kari ku mutima uko byama kuganira. Nukuganira kuba kumwe na mama Komera, nawe babwiye ko ari ibintu bimpimbara, mba numva namafise ibyo ndamubaza, ibyo ndamushikiriza, kubera ko iki gitabo aracamana, nibaza ko abafise byinshi asigurira, kandi kuri buri kimwe ndamubwira mu buzima busanzwe, akinyishura akoresheje kuri kw'ijambo ry'Imana. Kuri kwa Bibiliya bikaca binyura rero. Umunsi rero murabona ko ndanabereye cyane. Mvuye ahantu bitwa ngo muri Rabiraho, nawe baze bagukwesha. Rabiraho nabo baze bagukwesha. Ego. Byakunyutse? Byanyutse. Waciye ugira inyota? Oya, ibintu byose byerera ku gihe. Byerera ku gihe. Ariko Imana iguhuze nabyo. Iciza nuko byoza bira amahoro. Ego. Kandi bikaza biri mu mugambi w'Imana. Ihuti ntigibane ry'amarira ryiza mugabo ndabirindiriye. Ndabirindiriye ubihabwe mu izina rya Yezu Kristo. Byakiriye. Hanyuma rero nukuvuga ikintu gitumye sinzi twicara no munsi. Bizibazo gomba kumbaza barakubajije ibibazo ku kiganiro ukagutanga. Gusa ico nzi baragushimiye cyane. Ngo abarije benshi ubazanye ubwenge bwinshi. Nizo commentaire mfise na uraja muri studio yacu rabe. Mwarakoze. N'uwo munsi ndabizanye, abaza kubikunda mumbwire, abatabikunda abona ko twokongera ko namwe mumbwire muri commentaire. Yes. Ego. Kuvuga uwo munsi ikibazo nshaka kumubaza, harimo bimwe numva umenga nza kwimubaza umutima wawe udashaka, donc ari ibintu umenga ni ibintu bibiri fise, araza kumbwira oya umenga oya aza kumbangamira canke yegira aza kumbangamira. Par exemple ndaza kumaza ku kintu kijanye n'umushatsi, ikintu kijanye n'uko ico bibiri igitahura ko ibi bisuko dufise umukobwa abakeneye kwa masa neza. Kandi ariko nawe usa neza.
Nusa neza atacongeyeko urakoze ariko abingira n'amahitamo yawe ego n'amahitamo yawe kandi ndashobora guhatira mu wundi ego ariko nanje kumeze n'amahitamo yanje Yes. ndumva ko ndyoherwa nasize rushareve ndashaka kumubaza kuri buri kamwe ukuri ntamenye akumbwire ambwire icyakuziko ambwire ati nyamba umushatsi ari ikintu kibi yego ambwire icyo Bibiliya ikivugako nuko niko kabazo kanje ka mbere ikibazo cya mbere mademoiselle la belle fille la beautiful girl Theodosine nazo chinoise avuze ngo ikibazo ciwe cya mbere ngo ahimbagwa nuko tuganira kuri Bibiliya kandi ngo agahimbagwa nuko inama tumugira ziba zishingiye kuri Bibiliya ati rero agomba kubaza ku kintu kijanye n'imishatsi ibisuko bagira abakobwa gusiga rouge à lèvres gusiga inzara kwikora muri rusange sibyo kwikora kugaragaza ubwiza bwawe ati na cyane ko abana abakobwa babe bikeneye ko basa neza usaba abakobwa gusa burya n'abahungu n'abagore birimo kiza ko umugore yamafise isura nziza ati none Bibiliya ibivuga kwiki ubundi Bibiliya nk'ibintu bijanye no kwisiga nk'ibintu nk'ibyo kuko bikora ku mubiri bikora ku mubiri bimaze kuba bikora ku mubiri rero Imana ntishobora kubifatira umwanzuro oyaye ahubwo icifatira umwanzuro n'intego intumbero wabikoranye kubera uwo mubiri wundi urarekuriwe ibintu hafi byose ngaha ku isi mugabo ni wisiga kugira ngo ugerageze runaka ni wisiga kugira ngo useduize nk'ubu nk'akarusho kuba umwana w'umukobwa sibyo ukisiga kubw'ukumva ubikunze ukambara kubw'ukumva ubikunze mu mutima watakindikiriyo ni kugira ubegwe sinibaza yuko hari ikintu Bibiliya yo gucenja kubera iki ubundi mu mutima ibitekerezo biri mu mutima hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo namwe mwakabaye muri ibiburabwenge ndashaka gato indari gusomera kuko ndazi ko ushobora kumbaza ibindi bibazo bishinganye n'ibyo mugabo reka manzi ndagusonera ijambo riri muri Bibiliya ubundi birajanye mu Matayo 15 17:16 aha Bibiliya iravuga ngo ibihumanya n'ibidahumanya ni muri Matayo 15 were ku murongo w'10 bishatse urabisoma muri Mariko 7 kura ku murongo wa 14 negere gatoya ngo Yezu rero yakura ishengero aribwira ati nimwumvirize kandi mutegere si icinjira mu kanwa gihumanya umuntu ahubwo ikiva mu kanwa ngici gihumanya umuntu gato indabandanya abigishwa bamwegera bamubwira bati urazi ko abafarisayo bumiwe bumvise rya jambo donc yuko igihumanya atari ikintu kizaranye mu kanwa donc ikintu zanye ngo gitushe umubiri wawe wana ibisuko ni ikintu kiza kikaba ku mutwe wawe sibyo nibyo ushobora kumbwira ngo bibavuye mu gushaka kwanje kuko ndabikura mu bwonko bw'imvira nkabwira ati sokoreza ukungirira uko sibyo nukuvuga si ikintu kije kiva inyuma ngo kize ku mubiri cy'umuntu ahubwo ikivuye indani bisigura iki cya gitekerezo wagira kikakurungika gusuka imeshi nimba gishingiye ku cyaha nicyo kiguza gutuma imeshi zawe ari mbi ngaho uratahura si ikintu kije kiva inyuma ngo kize mu kanwa k'umuntu cyangwa ku mubiri w'umuntu kije ku mubiri cyangwa kije indani gishobora guhumanya umuntu ahubwo ikiva indani muri we ni ukuvuga icyagutumye ukora icyo kintu nicyo gituma buriya niyo uri umukobwa ukaba ushaka kurongorwa kugira ngo wamikare ugire adresse wabigwe ugire iyo hageze kuba mama w'abantu cunanirwa kuko intego y'ubundi ni kubyara no kurera ngo nicyo cyatumye Imana ihaburayimu umwana no mu busaza bwiwe ni ukuvuga iki intego buri intego wajanye mu rugo nizo gufasha kubaka urugo nimba wagiye ukurikira amafaranga nahera uzobwiye kuko wakuri ikintu kiva inyuma kikagaragara mugabo nugenda kugira ngo ukorere urugo rwawe uzorubyaza umusaruro nawe worukena nawe urugorerwamo urere ibikura naho uzorugorerwamo uzihangana so si ikintu kivuye inyuma kiza kigira umuntu mubi ahubwo ibitekerezo byawe bibi nimbigira ukunda bashira hasi nimbigira ukunda bemeza n'ubwibone ngaho uratahura
gatoyi iri jambo ryisiguye rigeze hepfo 12 ngo abigishwa bamwegere bamubwira bati urazi ko abafarisayo bumi babumvise iryo jambo yamara bishura ati igitegwa cyose kitatewe na data wo mwijuru kizorandurwa. Urumva ko kiranduka ni gitegwa kiranduka. Umva ari umuntu aranduka. Ni kuvuga iki Imana nitabikunda kuri wewe uzobikura ata muntu numwe aguhasi. Wowe wigeze kumbwira ngo nanje ubwanje ndaberewe ngo kuko namahitamo yanje ariko bwibuke ko nigeze kuba midefriza. Ngabo uyu munsi so wango we mbonye ubidefrije ngo mvuga iki niki gusa ico nibuka ni dépense amafaranga bitwaye ukasi mvuga ngo umunyabyaha no uko nagiye nari ndabikora ntabwo nari mfite ibyaha mugaba imyanya bintwara n'imyanya yisaba yikuba imbere y'Imana kubw'umuhamagaro wanje please byumve kubw'umuhamagaro wanje ndikuvuga n'icyo nkondira kubera Imana yabivyamo kwako kantu nari nzi yuko ubwiza bwanje sympathy yanje ishobora guhagarara kumva nambaye amahereni kumva nambaye imishatsi ikirato bijanye kiniki so mugabo ni kubw'umuhamagaro byumve ni kubw'umuhamagaro iyo mba nari nkiri mukadisimasi kumura keneye umugore aberewe ashajije w'amahereni mugu uyu munsi umubiri n'umutima nabyeguriye Kristo biba bisaba ibintu biciritse canke mbesupre ariko urumva iyo utabara umuhamagaro kwa bari kuvunika kuri jewe so ntushobora kuvunika uri mu muhamagaro wawe umuhamagaro wawe ni wawe uvuga uti numva shaka kutumesha nshaka kudushatse shaka kwambara uduhereni mugabo ntibikubuze gutanga icacumi cy'umukama ntibikubuze gukora akazi kawe ka buri munsi ntibikubuze kubaha umuntu ntibikubuze gusenga nuvuga icyavuye imusozi naco kiba cyakugize iyo rero Imana yo mwijuru itabishaka kuri wewe irazi kakongororera nimbe guteza ibyago nimbe igiriki nako kabikorako umwanya rero utarumva umutima wawe usimba utarumva agahinda mu mutima bikuriko bikiri ibikubereye gatoyi ngo nimubareke ni mu myizi yobora izindi mu myobo yindi mu myizomi nzohava zikorokera mu manga ngo Petero asubiza amubwira ati dusigurire uyo mugani Yezu avuga ati ngo mbega namwe mwakabaye muri ibibura bwenge ngo ntimutegera ko ikintu cyose cinjiye mu kanwa kija mu nda hanyuma kigasoka kigaherera mu musarani no kuvuga iki izo mesho ushizeko ni nkuko bishatse je wozimwa naho zihuriye n'amamaranga mutima yawe yo baraye gukomesha abantu kwemeza abantu ni nkuko ejo ubishatse uvuga uti ndambiwe nabyo ukabimwa atawuguhase mugo umunsi wumva ubikunze bitore bishireko atawuguhase gwanira ko umutima wawe urondera Imana umutima wonyotegwa Imana ukiretse ko byo kubuza umwanya wo gusenga bikakubuza ko ubutunzi bwawe utanga kimwe mu cyo by'umukama kuko bisaba amafaranga bikakubuza yuko ugaburira ubushonje si icyaha mugabo dépense zigutera hari gihe wikorera ibintu bitandukanye n'ubutunzi bwawe ugasanga kubera ibyo ntanzo uzopfa wubatse usevinga urondera amafaranga ukoreye ni kurya gusa ni kuri hinzu gusa narabwiye yuko igihe cyose amafaranga ukoreye utaronka yubika yinega bizoza ukabona ukorera amafaranga utanze kimwe muri 10 by'umukama nuhemba umukozi nuri hinzu nugirike cyangwa ugasanga biherana n'ibyo uzomenye ko utari mu buzima uzosaba Imana binavye batwara amafaranga menshi hari gero bigushira muri stress y'ubuzima ugasanga uhorana imyidodombo kubera ko imishatsi yanje imeze kwegeze oriyo woga ukadusokoza neza naje byari kugutwara igihe rero uko ibishoboye kandi ukumva utungana itegeko ry'umukama n'ukuri ntacake kwagira pe mbivuze mu izina ryo witeka ngo biyo bisohotse kuko biva mu kanwa biba bivuye mu mutima ngo ariko iyo bisohotse biva mu kanwa biba bivuye mu mutima ari byo bihumanya umuntu ngo ko mutima w'umuntu niho hava ibyumviro bibi ubwicanye ubusambanyi ubuhumbu nimba utobironka upfa umusambana kugira ubironka n'icyaha nimba kuko nimba ubifise ukavuga umunsi nashomere nkabibura nzimweshe dushatsi niyogere mu mutwe ntunga imishatsi Imana yampaye byumvikana ko kiri supre y'ubuzima bwawe bwa buri munsi so kubwanje inzara amahereni imishatsi nacyo bintwara ntabwo mfise impuweko bigoye ingene ngo bitunganya ukagironka ratio ukaronka iki mu byo ukora ugatanga kimwe muri 10 by'umukama kandi ugakomeza ukaronka akanya ko kuba Imana kuko iyo mishatsi ishobora kukumaza amasaha 3 wicaye takindi kurakora ushaka kukumaza amasaha 3 ariko wumvira bizakomera Kristo ni muzima wicaye no muri saro uriko baragusokoza uriko mviza komera Kristo ni muzima utandukanye n'uwicaye mu kabare ariko arahanyagura inyama yongera tuka nabureze ubwongo
sibyo ni kuvuga buri kintu kimwe cyose kibica bivanye n'akari mu mutima wawe ushaka kwicara muri salo ushobora kuba afise amakenga y'umwanya wawe ariko nawe ushobora kwicara muri salo ugizene uriko wumviriza ijambo ry'Imana uriko utekereza ibintu bizima ushobora kuja muri salo wabanje uvuga uti Imana mfise 20 byo kuja muri salo reka nsige 2 byawe reka nsige 2 by'umuntu abikeneye ndagiye muri kubego nk'igikundiro ukumva ubikunze ntabwo kwanutse cyane uca ndagikurayo. Okay. Mbusha ko wari ufise indi nyigisho ijanye nabyo. Oya, jewe kubera ko usanga kuganira ugasanga ari umuntu nawe kaza wumvavutse kuzinya menshi ziva mu kuzimu ziva haraka. Bana turagenda tukagura mu isoko. Nibyo ntumenya ngo cyakozwe n'amaproduit aya. Ntabyo umenya. Ahubwo twe twakuze bavuga ngo nayo maruja rebye ngo ni inzo y'abakata ngo ni iki ngo ni ndabakorora ngo ni biki ariko nagiye gutahura somye Bibiliya ko atari byo. Buri ikintu cyose kidahumanuwe kirahumana. Niyi muzu nambaye isizo meshe zawe no yikuru ubunyene ubona ko iri kintu gutayanje umuntu wese ashobora kuza akaratira ku kintu kandi ejo ndayambaye bikambako canke je yintwaye akantwara nabwiye ko umuroza ashobora kukurogera n'uwo umushatsi wanje mwawukata nkuko cenga sokoza ahuvungukiye akaza akawutora akantwara Icubahiro gasikira mfite ijangiro. Ibyo rero maze kubisobanukirwa nsomye ubuhanuzi bwa Ezekiel cyane niho bubivuga nasobanukiwe ko buri kintu kimwe cyose nibyo kurya wani ndoto murota zirimo ibijumbo n'imyumbati bihumanuje birahumanuye kuko bivuye mu butaka natwe ubwacu reka twavuye mu butaka ibyo bavuga ngo bivi kuzimu mbega ikuzimu ni hehe ko Kristo yaje agatora gatukura yifunguruza no ni mwige kubana n'Imana mukuri ku ijambo ryayo imeshe ugiye kuyigura genda uyigure mu izina ryo Uwiteka sibyo nimba wumva uyikunze genda uvuga uti mukaba nshaka kubegwa abandi bambaye barabegwa nkuko kuko nta kintu kimwe dukora kitakozwe n'abandi kurya abandi barariye kubyara abandi barariye kurongo ikintu cyose tugiha valere kuko abandi bagikoze sibyo nukuvuga rero nimba wiyumvamo umamugaro ukumva uri umukobwa uberewe nkuko ugize ne wubaha Imana si itegeko rikugenga ahubwo n'umwuka w'Imana ari muri wewe kuko sishira kwemera neza yuko nimba utavuye gusamana ko kubera imeshe utakaza umwuka w'Imana no kubera iki abo babikoze nawe n'abana b'abantu hama ikindi naco nagiye gusobanukirwa nuko mbajije imeshe nagiye gusobanukirwa ijya mishatsi to the fruit ikaba miremire hari abantu Imana yiremanye ko nyene batarinze kuyikora hari abantu Imana yarimanye ko nyene batarinze kuyikora so hari umuhungu yitwa Benaya yibwe umugisha ntiyabwiriza kuja ku rugamba aja ku rugamba kugira yibe umugisha hari ikintu dukora kugira ngo tudere igikundiro cacu taburyarya tugize kandi Bibiliya iravuga mu buryo uri kurara bitandukaniro rya Yakobo na Esawu Yakobo umwete yagize wari ushingiye ku busuma uzosome mu gitabo cy'Itanguriro yagize ubusuma avuga ati wihase ganje ninje bajeje ni samurago nanje ni inkoriki nshobora gutorana kubwira Imana yashigikiye Yakobo gaje ndiko ndasoma rya jambo ry'Imana aho umenga Imana nayo irajyajyanije yarabyumwete kwa yarabyumwete so izo meshe ushobora kuzishiramo uvuga uti Imana ndi gukora akazi mbyuka nigita nyifashiriza ibishatsi n'amasoko zangira imeshe wani meshe kushobora guca mu gitambara cyo ukazifunga ukuntu ukimara nk'indi byose cyo kwezi wigira ugasanga niyo intention wewe wifitiye ahubwo irwande ko nawe bikunanize bakagutwara amafaranga nta kindi gitekerezo ufite none usa nawe umuntu agenda agasakoza ubujana nukuvuga ikintu cyose cyugikoreye impamvu gikoze nico igesha agaciro nuzigura izo meshe kandi ntukajyanye Imana hanyuma uzatureko zigiye ku mutwe wanje ubundi umutwe n'icubero cy'umuntu kuko ubundi no kwimesha twaba batimesheje kuko basamusoni Imana yavuga ngo ntihagire urugongo ntihagire urwembe ntihagire umukasi uzobagerako ubundi natwe tubaye tutimesha rufete yuko dukatisha twikatisha tukabegwa tukagira ane tukadusokoza neza udushatsi ubundi natwe ari ikindi kintu twagiriye nane tubikorera ubundi twobiretse uko Imana yaturemye uko ibivanda bikura bikaguma bikora so ikintu cyose dukorera imibiri yacu giheshwa agaciro n'umutima w'Imana impamvu ugikoze nigisohotse niyo mpamvu niyo kiri ndani wa muri wewe iyo mpamvu iri ndani yagutumye ugikora nimba ari kugira ngo ubegwe ahubwo Imana igwego nimba ari kugira ngo utirimutse abantu ahubwo Imana ikubabarira sibyo nimba doge bugico wambariye kicukenyereye ko nico gikomeye kuko icukenye cyo Imana bishobora kukigukwega icukenye imishatsi ushobora no kugwara ingwara abo imishatsi itakwemerera ushobora no kwishira kukaguma umenetse umutwe n'ibwemere so impamvu mwakoze kaho
tugaruke uki kugaruke nimba ugitahuki ndagitahukiwe ndabonye nta mpamvu bundi Imana yaduhaye ubwenge iranatubwiye ngo nubura ubwenge ndakureka ubwo n'ubundi buryo bwo kwiyumva ukwawe nubundi buryo ndabesha nubundi buryo bwo kwiyumva ukwawe ubu uravuga ngo ndaberewe mugabo nyene ukabona uti nubwo bushatsi bwawe ko basi yogabanisha ukagira imishatsi nyene nk'imo mama iki mugabo je numva bimbangukiye kubera iki buri gitondo buri masata mba ndi muri simfise umwe kubura mukiyo iyo dushatsi dukaye inkoga nkadusokoza neza naho nosokoza ku ngoma nguriko munyuma ntibisarisha mugabo bitangukirwa bake ahantu handitse muri Bible muri hagiye ngo zina muhungu yambara na zina mukobwa niki baba bashatse kuvuga ko nzi ko hariho ipantaro nka jeno kwambara ariko atamuhungu yo yambara atamuhungu yo kuramizomba yambara ico kintu rero ndari basinda sishaka gusobanukirwa none ni Imana ibishatse kumunsi umukobwa kwambara ipantaro eskeho Imana yari impuzu Imana yonya rero bigiye kukoreka ko nko bise bapereza kwa misi yarabatishije imbaga n'umwana kwitwara kandi ariko bamwe ubundi umwambaro isikiri kuri na misi yewe umwambaro kama kandi buriya umuco w'igihugu Imana ntiyinyira uje umuco mwiza w'igihugu muvuga ngo nimba umurundi kazi yambaye kandi akabereka bisigura ko kumenya ibintu byinshi kuko niyambara agakabutura cy'agapantaro hari ikintu arema mu gisoko mu mutama mu musaza kuko ubundi n'umuciye ubwenge uri imiti ujya kuba umusaza ujya gukora ku mugisha uzogire neza uba ukeneye ko ubufasha sibyo uzokubahe urusumba ibyo ni ibintu biri bitangira umugisha ni ukuvuga rero niba umuco w'ikirundi bavuga ati umukobwa w'umurundi kazi iyo yambaye ikanzu araberwa yambaye akajipo n'agashati araberwa wowe ukavuga uti ngiye kuri tere nambaye ipantaro ari abazobitaro n'abatabitaro arabiyakira n'abatiyakira so muri ico gihe cyakora yanjye kumara mugabo hari igihe uca wambara impuzu ku buryo hari umuntu akubonye yari igipfamutima ushinzwe kuri igipfamutima icyo gihe bivuze ngo wowe nk'akaruhuka buri umwana w'umukobwa ukambara impuzu isaba yuko umugabo wese akubonye nimba atari umugabo yiyubasha afise umutima w'Imana atumutima n'ibyerekana intege amaha amabere burya umugabo wese ari attentif n'ibihimba by'umubiri muri icyo gihe rero wa muntu wewe ashobora kugukura ku rufu Imana ikigufata mu cyansi bishobora kukubaza umugisha bakaba ari mwe by'umugisha hariyo n'impanuka nyinshi zibe umuntu atazi ugasanga hariho ibintu bimukwega atazi ugasanga hari ibintu bigukwega utazi ugahora ububunda bwe n'akarorero imbuto basize zikora hariho umuntu yambara ukavuga sibyo hariho n'ubundi yambara yakaza kubyina uwakiye mu kirengano mugabo ugacuca ku mugabo ari kwikora nk'uko we yataye imuhira akibuka ikintu zawe yateye imuhira akibuka amarebe yawe ni ukuvuga iki hariho n'abadataye imuhira hariho n'abagira impanuka hariho n'abagira impanuka akagoma agira nk'uko we wasanzwe afise umuvumo mugabo nawe wabaye inkorereza icyo Imana ikora ni kugira impanuka kagira cyangwa ugasanga ageze n'imuhira azanye umuvumo oriye gukunda umugore kwibaza umugore we akakamutera mu murambo kuganira kubera cya kimenyetso cyahabaze sibyo ni ukuvuga ikiba n'ibi wowe igihe ujya kuronka umuvumo ujya kuronka n'uwuko kwa kuntu ajya kugira impanuka umubabaro azogira kwidogera hazoza iy'imijyi ivuga ngo burya niwe wabikora uhore wowe kuko utabizi mutabiganiriye uhora n'umutima w'icuza abana umutima w'icuza nk'ubu winjire nko mu rukundo wiyagiriza winjire nko mu rukundo usange wahurudutse kuko nawe hari ibintu wahurutuye urumva waramuhurutuye umumanura ahantu donc ico kintu si Imana iguhana ni jini ciza kubera hari ikintu kiba kibinkorerezi kundi muntu yibaje ko yibaje afise umutima w'Imana ubundi umukobwa ubona nka mushikawe cyangwa umugore wawe donc ni umugore wawe ni mushikawe cyangwa n'umwana wawe muri ico gihe undi mukobwa ntakubyemeza sibyo mugabo wa muntu afise umuvumo agukura ko umuvumo agukura ko gutirimuka kunyereruka gahura n'impanuka cyangwa gatuma umugore we cyakagira iki ni yatokuronka niwe we utomuha favor ubwo arabona tekereza byiwe umugore wa kafari
sibyo wari kibanigika cyazi jini izi wawe ya jini no kuvuga imana ntibiraba ntibiguta kuko ntubiraba uyegurira umusambana ntibiguta ntibigushira nyuma y'uruzitiro mugabo ya jini bari kugira wabona nk'ubu ugiye nko mu rukundo ugaca wirakura amarangamutima yawe yose ukagira ibicabisho kubera abantu watirimutsa nawe ugacimerera umuntu ukakigireko kagufatiraho ni ukuvuga rero uba wahamagaye ni nk'imikerekere uba waza ubundi iyo ufise inyambaro ishobora gutirimutsa abandi bantu uba usa n'umuntu uri kagendana imikerekere ubundi bishobora kugucumita nka kujya k'umugungu mugiye gufata intebe cyangwa ngo ikabasinde k'imikerekere uba usa n'umuntu uri kagendana bifashe isi yiwe niri gucumita mugabo biragusohetse kuza kubera birajya ku ntebe biragutesha umwanya uricara ngo ubikure biragutuma ucererwa ubusa n'umunega ibifashe urabizi ibifashe n'ibintu bimera hano mu mirima bisa utuntu twirabura uciye ku muzi waciye birafata impunzi haragera igihe impunzi ikakuremera ubwambure bukaza haragera igihe byo nkamwe kugira useruke mu bantu babaza kugiye kubona uruko uracererwa uri kutagahura ni nko gufata umwanya usenga uvuga ati niyambuze ibyo bintu byose muri icyo gihe rero cya kintu wowe imana ntiyaguhanye nk'icyaha kuko nta tegeko yashyizeho uri gukora mugabo hariho umuntu wabereye inkorerezi nawe hari igihe wazanye ku buzima bwawe nicyo gushyira mu buzima ukinjira mu gikundiro cyangwa undi ugatakara niyo mpamvu kenshi abana b'abakobwa nkunda kuvuga ati burya mufise ubutare hamwe ubwo butare mwobuhisha gatoya mwabobe kwifuza kuko abahungu karemano yabo bafite amatsiko yo kubona ikintu gifasha k'umukobwa iyo rero urekuye amarangamutima ku muhungu ukamurekurira ibihimba byawe byose ukamurekurira amajambo yawe yose burya uba umwatse amatsiko yo kugenda bwo gukurura ngo avuge byo mu rugo benshi niho binjira mu rukundo ugapfira mu nzira kuko ubera iki umuhungu ubundi yamaze kwinjira mu marangamutima yawe akabona ido n'ido y'ubwenge bwawe ido n'ido y'imibereho yawe ido n'ido y'ibyo ukunda ido n'ido y'ibyo burya umuhungu nawe gupfira uzomureka gupfire n'uvuga ngo umugirire mu rukundo kuko kwa gupfira ni kumutera amatsiko yo kumukurura ngire n'ingoga ngire mariage mugo kuvuga utiyo ugahora umuhoza uri hehe ukamwitaho gusumba uko yakwitayeho cyagiye kurondera kandi ataragukwa atarakurongora ngo bushikane mu nzu apunguza urukundo apunguza umuriro kuko bereke bafite amatsiko y'ukumva biri mu bwonko bwawe icyo twita mu bibazo ngo RYA ukumva ibiri mu marangamutima amaze kubyumva byose si kenshi agira amatsiko y'uko abona iruhande yawe kuko ntabwo nabura agahinda akanenda tukiri aho nyene urabona abantu bakiri bari fiyanse ari babiri umuntu aba afite pasi itari na nziza washaka donc nk'ubonye urashobora kuba umukobwa ugasanga peut-être yarakoroye nk'inda kuko biraba mukaronka nka fiyanse kandi bagashaka kubwira yuko byiza ngo umuntu ngo kugira ngo mukundane bien umubwiza ukuri mubwira pase yawe eske nta kintu kiba inkorerezi mbi ugasanga biratandukanije abantu bivanye n'ukuri ntubusa n'uwimeneye ibanga cyangwa ni ngombwa ubundi mugishwa nawe ubu jewe narabaye umusambanyi ngakorora inda bishoboka ko mbigiye mugabo umwana yavutse ahari ni ngombwa umubwira iki kintu kihari gifise ubuhamya muga je nimba nakoroye inda jewe nimba narasambanye imana ikaba yarambabariye sindiko ndavuga ngo bakuyemo igitereko ndabizi umuco ni candenga kamere ubuzi ko bagukuyemo igitereko utazobyara ubuzi ko utazobyara ibyo ni ikosa cyane rikomeye rwose mugabo gukorenda rusange uko abazikora bagasohoka bakabyara izo nayo turazivise ni ukuvuga wanashaka rero n'abavuga ngo barakuyemo igitereko bakabyara kwa amasengesho ariko vure muzi ko bagukuyemo igitereko n'umukobwa yizawore ukabibwira umuhungu kuko haba hari igihe nawe imana yabakugeneye uzobana n'umupfakazi runaka atagutumye kubyara kandi ugasanga muranezereye kuko nawe urumva butabyara so aho wo kwicecekera cyangwa ukavugisha ukuri ni ya ngaruka twavuga ko la propase kuko ingaruka y'icyo ukoze kugarukako ubu ari kugaruka rero igituma warakoroye inda cyangwa warasambaye wararaguje ikintu cyose wakoze kiri ikibi utokimubwira ubundi y'Imana tubabariye cyane bari kiduharura umviriza akamariza kubwiza kwe iyo Imana ivuze ugiye ugapfukama cyangwa ukatura je bugenda bijya mu matora sintemera
si byaha byose bikwiye kuhatirwa kuko Imana ikubabariye irahanagura. Bibiliya ivuga ngo muri za 54 mu makuba niho nagutyororeye ngo ko nashaka umere nk'inzahabu ngo ariko kandi ngongeye kukugaruka ko nzongera kwibuka igihe watewe n'ubupfakazi. Ugiye umunyabyaha bababaye abababaye nukuri n'abantu bake biyebeye ibyaha ku buryo ashobora kuba mu byaha kongera akagira umunezero akaryama ngasinzira. Benshi bagira ibyaha kubera gutabwa, kuburirwa, guhemukirwa, ukamuza umuntu ntazomemukira ukaba mu ntege nkeya. Rero iyo Imana iguhanaguye ikavuga ati ndakubonye ubusambanyi, wasambaye n'abagabo 100, wasambaye n'abahungu 50, ni ukuvuga Imana yoyo konsekanse zawe nizangwara nizaki kandi buriya na konsekanse Imana ize kurekurana ibintu kinini. Cyo gituma nabwiye imbere ko munjya mu rukundo banza mwibohoze ku bintu byose ibisokuru ibyaha mwakoze ugende mu rukundo uri byereje mu isi y'umwuka. Burya nta n'ubusugi tubikeneye mu isi y'umubiri. Ibyo ni ibintu bitoyi sindi ntimugafata ibinzari ngo mushire ngo mbebyereje no kuko abakobwa babikora iyo atabwiye adafite ikimenyetso aragenda ngo ari ibintu bamizirima babango bagashiramo mubwira ngo umunsi yaberanye n'umugabo we ngo amaraso ndodomeneka timutosubira ingo zamasambutse ku munsi w'ukubaka no kuri kwa mungu igenda turabivuze umunsi wa mariage ntabwo ajya amaraso kiba ari kinzari kiba ari kuje bordo bizo kusenyeko nayo marida amaraso afise umwimerere yawo no kuvuga ikirere ntuzohirahira ikintu wababariwe n'Imana uwo muntu natagukunda ngo nukuri utari isugi ntabwo ari umugabo wawe kubera iki ndacakubwira umugabo wavuga batsigura bavuga sibyo none ubagatoki kawe kama kavunitse nkuko wacu bone barandure bakure ko nakomeneye no umukunzi wawe azababarana nawe aza gutahura ibyago wagize n'imiboro wagize mugabo rero kumubwira yuko utari isugi cyangwa ize nabikubagije atabimbagije nabyo namubwira mugabo kubimubwira abikubagije ukamubwira ati rero jewe simvuze ngo namye ndi umugororotsi ari ndege nyine byengendera ariko nasabye Imana imbabazi yarambabariye urundo wewe. Okay, we nyine acakubaza ati icyo cogera ati ntabwo wigeze utwarinda guyikureyo nk'umukristo uramubwira oya we nta ndawubwira ko atwenda kure ndavuga Imana iravuga ngo nikagira kwenda nakora nukuri atagitereko bagukuyemo yego buri umwicanyi none Imana yakubabariye ubwicanyi uje gushinga nayo ngo nubwo umwicanyi erega wewe n'umwana w'umuntu ntabwo warura mutahitse oya kweri oya urazi impamvu Imana irahanagura ikavuga ati ndakubabariye uyu munsi ubaye uwawe bisigura iki ko Imana ikubabariye umunsi ubaye uwawe nta mpamvu yuko umuhungu aje kubaza ati burya nanda wigeze ukura ngo uyikorore Jesse none amubaza ngo nari kwica sinikoreye nubwo ni gute ushakunda oya jewe na nukuvuga ngo ndagwa nk'akawe nje nigeze kuba ndikaryamye ndagawe karyamye ndumwe yasata ngani yarejewe ko nukuri yari bibabaro handi utawakuba simfungwe kwimenejeje ugira ati yagupfa umunsi no fete no fete mugabo uyu munsi ugaje no vuga ngo ndikaryamye kuvuga ngo narabikoze ndiko shinga intare Imana itse kuko no muhamagara wonde gushinga intare Imana nigisha ubwoko bw'Imana kandi birafasha ubundi muntu mugabo wewe today uri muri uwo muhamagara wo kwigisha uri kumwe na fiance nukeneye kumugena umutima ukeneye gukora ikintu cyose kimwubaka mu cyizere burya nindazaho Imana yahinguye Adamu yakuza kubaza Imana ati burya uwo muntu na wundi mugabo bigera nindaze uko Adamu yarasinziriye Imana ngo ikura mu igufa kubyo kuri Adamu ntarugume Imana yamuvuye nuko gusa ariko Imana yabyanditse ariko byandikije uzi ryo gufuko ari yengo uzi ko atobera kuye kugakwava amaso uzi ko atobera kuye ko bwango dutse amaso mwayira uzi ko amaso adashaka kuba yakuye ku Imana Imana ishaka kuba yakuye ku wumva so umuntu ari bugukunda ari baza atakubaza kuko baza ko ufise umwana it's okay mugabo kubaza ngo wakoroye inda wasambaye n'abantu bangana uzomenye ko ari kimwe nazo bagufite urukundo rwarundi gukuri gufa ry'amagufa yiwe uru rubavu rw'inda ziwe kuko hari ibibazo basi byerekana umuntu akeneye isomborotso inyenda muvana uwo muntu radutso kwigera umuhamanga mutima yawe mugabo umuntu akubwira ati je nagenda kubwira ikintu kandi wamuzi nawe natumve
kuko ari no muri komera Kristo ni muzima n'umunyagitegura amahoro ni kuvuga niwe muntu yandere kugango kandi afite amafaranga kandi twari guhamagara umwe wo kuririmbira Imana y'Umwana mutera muri diocese muri Garuwa mugabo umunsi umwe ndiko nigereze wera afite umutima ko ashaka kumbira umugabo ibyo Kristo yabagira mu makara yo kuba ni kuvuga kuko ari yo mutima gukunda kwa nyinya kuza mu kato izina kugira ngo muhamagara wanje bana kurondogo madoronde muhamagara wanje ni kuvuga acanyandikira rwana muri komite y'igitego hari hatinze cyane ifana ubundi yari gukwa amajana y'imigabo yagugu cyane ni kuvuga acanyandikira sanga yandikira papuro y'igitego ashaka kumugora icyambere ndamutse yabyanditse ni urupapuro ruhuko ashaka kumugora uwo rero ganisugi wowe n'umugabo yigeze umugore yateye umukobwa iwabo baramumutera aramureba amusomeje mu cyure wa mukobwa avura ngo wani kindi kizabanakana mugabo ngo kene umukobwa ari isi icyo ni cyambere ndaraba ndaceceka ndabora nyiraseko anto yanyaze naramubwiye nakomereka dawizi icya kabiri azanye iby'amasugi wazi ko yadegereje abana je nizi wango ndinda kumbira ngo ndisubi cha isi ndisoda ndamubona nk'umuntu afise ibitekerezo biri hasi umukristo wa feke icya gatatu umututsi kati nawe ndi umuduti oya ndiko mbigisha nikuvuga we nabanje kwirabirako abona ko akeneye gushana ubundi ntuzogombe muri mugenza wicu dafise dukunda kuko dufise urukundo dukenera gukundwa kuko natwe dufise igikundiro kandi kandi n'igikundiro mu bantu hari ibintu bigenda bimeze kuko nimba atanarije ngo birondeze mu ibanga ry'iyo bavuga tugareka nje kumuresha kuko nasanze ari bwa bwoko nshaka cyane cyane iki minsi mu isobanukiro mu kuguma umuntu nk'uwo ntuzomuha amarangamutima uzomwima amarangamutima yawe umureke utereka tugombe turaba Kristo sindabira kuko nabayishoba ibindi ngo yize nawe afise amafaranga mugani yize Numva umuntu akaguma kugira ibintu bigoye cyane gose kandi nabutse amafaranga afite imibereho myiza gose gose rero afite amafaranga meza cyane cyane no kuvuga iki rero mungu yo kubaza bona ndawakoreye ngo nta ibintu bitagaragaza kwikimenye mungu yo kubwira ngo bashiri yanjye kuko sinari koze ku mugabo namushaka kumenya kandi warashaka cyane kuri cyo mugabo cyasanga yagira amafaranga cyane kugica uzogome kumenya kwemera uzogome kumenya kubera ubundi Imana yaguhaye ingendo ibiguha ibigushije n'ubushobozi bw'ikindi nawe kaduhindura siko abantu b'indaya benshi indaya zigaze cy'amafaranga bashitse mu rugo bibaza mugasanga umukobwa wisura kubera mu mutwe urugo rukaguhanga tukamuhanga burundu so ibintu nk'ibyo ntabwo n'ubu afite umva kumubwiza ukuri rero kumubwira ngo ndamubwire ngo ndamwature ngo ngire singene kuko abakeneye icyizere muri we nawe ukeneye confiance muri we ahubwo kuko uzi ko Imana kikubaribari ikaba didafise ikindi kimenyetso na kimwe ucukora ku buryo bw'uko uzokora wica amajini yose imivumo yose yoza nawe mikote nk'uko ugira urukundo ugira ubumwe nibishika ko umuntu ari intege y'ibihangane ukorera muri zambabazi z'Imana nawe ukakora leta ubu bijyanye n'amarangamutima yawe ubwo ari akantu wavuze ngo nta kumbwira wega ndambwira oya cyari kijyanye n'umushatsi no gusa neza ariko watumvise reka kwera abantu n'imiko ahubwo nimukajyajyanye Imana mbere ko mutegeka amafaranga yo kwikora kuri natwe muri mu cyumba cy'umukara n'umutima ndera ngo mubikingira okay ikindi urabona ko uri muri fiançailles umuntu baragize byo kugira mariage minana ko leta civile hama agiye uvuga ati umuntu basi ntabajya abantu baca avuga ati ko twagize mariage muri état civil hari igihe umukobwa ashobora kuvuga ati nubwo ndi umukristo nizigamye kuri we nizigamye kuri we ati ubu ndabona ko yamaze kuba umugabo wanjye kuko abakobwa benshi ikintu agatima kamwe gatuma yumva yo kwihagarara afite isimbyamare n'umuhungu nta cyizere afise ko ari uwiwe burya afise icyizere ati ubu ni kwanje benshi icyo kintu twocisangamo cyangwa bocisangamo ni ukuvuga rero bagize état civil abamaze kurema icyizere yuko ati
umuntu ni gwanje umuntu ni gwanje ni kuvuga ari gihe rero ashobora kuvuga ati uwo kuryamana nawe numva ari bisanzwe n'uwuhe muvumo babinjije mu rugo rwabo munini cyane kuko urugo rwabo rwaba rufite umumubiri namubiri rwo mu mubiri umwisi y'umwuka muha none mariage ijyayo mbega Yesu ubugeni yatereyemo ikanani barubwa oya bavuga ngo ubugeni bw'ikana mu bugarira ubu ntazo bwa mbere bavuga ngo ni mu gihe runaka yari kubuhezagira bien yari mu kimiro bisanzwe n'umuvumo waho rero baba binjije mu rugo umuvumo w'abinjije urugo rwanyu ruba ari urwo mu mubiri gusa nta mana muba mw'imitsi ni kuvuga umuvumo mujya kujyana n'ubu icyaha n'ubusambanyi ubusambanyi bibiri dondagura kwa konti ni ubusambanyi n'ubundi kuko imana ntibiremeza yuko ubundi umugabo n'umugore ngo kwabirana kwabo ikoreti cyangwa umusigozi w'ibiriya yawe kugira ngo umusigozi kane umurongo w'uvuga ngo nkako ubumwe bw'abantu babiri ni umugozi w'imana ni kuvuga iyo umuhungu n'umukobwa bameze kuri pasiteri cyangwa pasiteri mugira imigisha w'uko hagati yanyu ikinezero cy'umugabo kiva mu mugore imana igishako kasha mba muri kugira umugisha ubundi ni umugabo kuvuga ngo yarangaye yenda yagugenda ni gutunga bitonda urumva erika ibintu kuba gufasha uzoriya ari n'ibyo wakoresheje imijara y'uko umugabo w'imyaka no gutunga diplome cyangwa pasiporo y'amagendo ni gutunga document y'amagendo rero ya document y'amagendo ni bigose kandi ikimenyetso ni cyuko iyo utarajya mu isengero urabunda ngo ubibagenda ngo ngiye ku mugabo wawe kugira murabana icyose cyenyine yamuriyegetsa ni cyose rero uzakora wiyegetsa ukeneye kugukorera mu mubiri kandi uwo mubiri urabora umubiri urakubitika umuragiramo muzari yose nuko cyane ko mukora nimeze hindamo bijya mbere mugabo musombwa n'abasanganye imbere bafite